بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نتبارك الأخلاق نتعلم نتواصل أيضا يعني علم محمد وفي الغرفة علم بهم سؤال عن المكان يعني الصراع الصراع اسمه نيكوراوا ميكين توراوا berjaya turawa mikin turawa suraw aynan Muhammad kayda devat ya bizde kayda deb audarlar huwa fil ghurfati o nede bölmede devatır ve ayna yasir kayda huwa fi zaman o nede vamida devatır ve ayna aminatu amina kayda dedi هي في المطبخ وكوكنا هذا أين الكتاب كتاب قاعدة أجد ما عندي قرصة الجميل أو نشرب أين كيفين ألف لام من دعوة كلاسني söz أين الكتاب يعني دير بالبورصة كتاب قاعدة ده على المكتب ومن سنة وطبعا سنة أين خبر مقدم خبر مقدم الكتاب دين مبتدأ مؤخر بود خبر bunu alamız sabahlarda وأين الساعة saat kayda diyeceğim هي على السرير suriyetin üstündedir birader. Bağlı söylemleri kitapta tanız ya sözlükte tanız aldıran el-matbahu degen kukne surette görsetilgendir. Son men saç ayakında ayna sualun anil makan yani bir mekan jay turalı Surauga programlatın yesine surau yokunduru mekan jay argaray tamarin yaptılar hadis anil asilatil atiye mecede atiyati ya na kelesnelerge suraklarga cevap berdi жатыр aynal kitabu qaraymiz yaptılar alındı ötken filmlerge qaraymiz birincisini o şekilde olmayız kalan olmayızlar aynal kitabu al kitabu ya al kitabu الكتاب على المكتب Mungkin sabah itu ala degannya harcar odan keyin isim yani ne kasra olmadı. Eğer karasanız aynı kitabı al kitabı alal maktabi desektevar ise huwa alal maktabi desektevar. Argare özümüz yorumlarımız videoya kelesi sabahta inşallah bir tekstilimiz. Orada suratlar mecelde sündürük edildim. Mâzâ alel maktabi mâzâ degen ya mâzâ degen bize teң болады ya неге мә хәза деген سؤال عن العاقلة سؤال عن الغير عاقل مثلا لغير عاقل لسه غير عاقل ما هذا زين ما هذا زين ترى مش كده عربي عربي كده اقرأ
айтады екінші упражнениеде иқра уақтуб маа добти авахирил калимат. Жаңағы біз алдық не харf жар алдық, соған байланысты мына жерде егер ешқандай харf жар немесе ешқандай өзгертуші алдында келеді сөзіне, онда не болмауы болады. Егер өзгертуші немесе харf жар келсе, фи немесе ала келсе, онда не касра болады. Соны осы упражнениеде осы жаттығуда не алып жатыр. Соны іске асыр деп жатыр, соны қолданып жатыр. Ал мадрасату фил мадрасати. Мынау ашин жаңағы медресе, мынау медресе ішінде деп жатыр, фил мадрасати. Сол сияқты өзіміз мына үйде орындаймыз қалғандарын. Келесі сабақта бірге тексереміз иншалла. Кейін айтады, иқра уақтуб ат-талибу фил жамиати. Тура жаңағы упражнение сияқты жаңағы менің исм мажрурды несін харекетін қойып жазамыз, оқып жазамыз. Біріншісі ат-талибу фил жамиати. Қалғандарын үйде орындаймыз. Кейін айтады, алиф Muhammadun Aminatun. Ya, muna yerda aytadi, al-alamu muannas, ya, al-alamu muannas. أين السؤال ما كان؟ Мысалға, айнал Мұхаммад деген сияқты бұл нелерді алып. Енді бізде мына жерге келесі айтады, ал-аламу муаннас ла юнавван. Не дейді? Әйел тегіндегі аттар, я? Әйел тегіндегі аттар, бұлар тамимнен аяқталмайды деп жатыр, я? Мысалға, Мұхаммадун Айшату, Аммарун, Аминату. Мынаны қарасаңыз, Аминату тек қана доммаған. Ясирун, Марьям, Алиюн, Фатимату. Қараңыз, Фатима деген әйел кісі аты тек қана доммамен аяқталады. Мынау не болады? Қате болады. Айшатун десек не болады? Қате болады. Аминатун қате болады. Мариямун десек не қате болады. Ол сияқты айтады. Негізі минал бейти деген аслуху, минал бейти аслуху мин ал бейти. Мин және қосылған алифлам, минал болып айтады, минал болып өзгереді, яғни нунның харекеті фатхал болады. Хуррикат нуну бил фатхати ман'ан лилтиқой сакинайни. Екі сукун кездескен себепті, біріншісі харекелі болады, яғни харекетті болады. Мысалға, мына жерде көрсеткеніміздей, екі сукун кездесті, нунның несі харекеті фатхаға айналып кетті. Осыны түсіндірген. Ары қарай жаңағы немізге қайтсақ өзіміз шуларға, я. Мына жерде мысалдар. Мұхаммадун, Амиру, Холидун, Зайнабу, Хамидун, Фатимату, тамин шығады, тамин тек қана домма ғана қалады, яғни таминнің біреуі түсіп қалады. Бұл сияқты айтып отыр, жаңа оқығанымыздай, Алиюн, Сафияту, Аббасун, Руқайяту. Әйел кісінің аты Руқайя.
айтады иқра уактуб ма добби авахири калимат. Жаңағы алған неңізге байланысты, қағидамызға байланысты мына жерде несін әрекеттерін қойып оқып жаз деп жатыр. Иә? Мысалға Хандун, Зайнабу. Тамим түсіп қалады. Аминату, Аммарун. Осылай үйде жазып оқимыз. Осымен осы сабағымызды аяқтаймыз. Алхамдулилля.